Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu video recenziju HD televizije. Moje ime je Darko i danas testiram dva ultra široka monitora od korejskog LG-a i američkog Della. Oba... Ej, stari! Molim? Kaj se radi? Kaj testiraš nešto, da vidim? Da, upravo traje prezentacija ova dva ultra široka monitora. Sorry. A niš, baš me zanimalo o čemu se točno radi, pa da vidimo. Kakvi su to monitori? Pa za početak jako široki, kao što vidiš. Ne znam koliko ti u svojim primjenama koristiš paralelno više aplikacija, Firefox i Internet Explorer, pa foto editor i tako nešto, ali ovi monitori će riješiti tvoj problem, odnosno uštedit će na energiji za početak, jer ako preferiraš široku sliku, prije si morao imati dva monitora, barem jedan do drugog, i koji su imali problem za početak s time što nije ih uvijek bilo moguće dobro uskladiti, odnosno bila je nužna kalibracija da bi ih se u potpunosti podesilo. Da, to je isto. Ultra široki format to rješava, jer vi jedan model podesite, kalibrirate i možete biti sigurni da je lijeva strana ekrana će odgovarati desnoj. Kada već govorimo o kalibraciji, oba proizvođača su uložili dosta napora da ih podese dobro i možemo reći da iznenađujuće dobro su pokazali se na testu, posebice LG, koji i po pitanju raspona boja i grešaka u RGB balansu je pokazao jako dobre performanse, dok nas je Dell u cijelini malo čak i razočarao. Za početak, uz njega dobijete i dokument da je tvornički kalibriran i da su delta i greške manje od 5, što znači da ne biste trebali vidjeti razlike. Međutim, kad smo analizirali putem Kalmana raspon boja i greške su bile u redu, ali raspon boja čak u sRGB predlošku nije odgovarao standardu, odnosno pojedine boje su ispadale podzasićene, nedovoljno zasićene ili prezasićene, konkretno zelena boja. I čak nakon kalibracije, iako je slika doista teško je razlikovati ih LG i Dell, malu razliku i malu prednost bismo dali LG-u. Zbog preciznih raspona boja i u cjelini dodatnih kontrola, jer Dell ne nudi mogućnost podešavanja raspona boja, što LG nudi. Kad krene upotreba na Windows platformi, problem zna biti u početku razmještati prozore. Znači imate veliku širinu i sad ako standardno širite recimo Firefox na cijeli ekran, dobit ćete efektivno iskoristiti u samu sredinu gdje se nalazi informacija web stranice. Ali oba modela dolaze sa softverom koji je jako praktičan i koji omogućava da automatski se prozori podešavaju u konfiguracijama koje vi odaberete. Postoji nekoliko predložaka, vrlo su jednostavni. Aplikacije zauzimaju oko megabajt memorije, tako da u današnjem svijetu gdje imamo gigabajte rama, uopće nije problem takvu aplikaciju staviti da se automatski pokreće s Windowsima i sjajno je. Igor, ti si malo pokrio gaming segment, igrao si neke igre i kakav je dojam? Pa konkretno, što se tiče ergonomije ova dva modela, LG je u nedostatku ovdje zato jer se ne može podizati i spuštati ekran, ne može se baš prilagođavati, što možemo i vidjeti, znači... Tako je, ne nudi baš nikakvu mogućnost pomicanja, jedno kad ga pričvrstite na stalak, on stoji i recimo rotacija je moguća jedno ako se fizički cijeli pomiče. Dok Dell... Po visini, mogućnost podešavanja oko 10 cm. Tako je, to i rotacija, znači samo ekrana. To je bolje riješeno na Dellu i standardna Dellova vrhunska ergonomija. Što je za igre znači bilo jako dobro jer mogu si namjestiti kako god mi paše u tom trenutku. Potpuno je drugo iskustvo igranja na ovakvim monitorima, ovako širokim. Apsolutno. I svako vraćanje čak na 16:9 format predstavlja gubitak periferne površine i igre koje podržavaju nativnu rezoluciju izgledaju fantastično. Guild Wars 2, Tomb Raider i ove ostale. Dok starije, ono što je važno reći, što je onda s igrama koje ne podržavaju tu rezoluciju, su li one razvučene pa gledamo rastegnute likove i piksele.
Ne, oba monitora nude mogućnost 1:1 mapiranja piksela, odnosno da originalni format razvuku po vertikali. I onda možete igrati igre naravno sa crnim rubovima, ali ovo nisu plazme, nije problem da i crni rubi da tako stoji. Nismo vidjeli nikakve ni tragove statične slike ni ništa. Oba modela su vrhunski radila, ergonomija kodela je definitivno bolja, karakteristike slike idu u korist LG-a i obzirom da je Dell nešto jeftiniji, smatram da je tu opet na korisniku da sam procijeni što mu je važnije. Ono što bi još trebalo istaknuti kod Della su dva USB 3.0 priključka koja su smještena sa strane za lakše uštekavanje memorija, USB-ova i tako dalje. Dok LG ima sve priključke na poleđini, s druge strane LG ima ugrađene zvučnike, Dell nema. Tako da, obzirom na razliku koja je malo u cijeni, na korisniku je da odluči što mu točno treba, jel mu treba vrhunski podešena slika ili izvrsna slika, ali bez nekakvih preciznih mogućnosti podešavanja. I to je to, eto. Još na tržište nam dolazi Philipsov model, vjerojatno također zasnovan na LG-ovom panelu, tako da ćemo vidjeti hoće li on spojiti najbolje iz ova dva modela i osvojiti Gold Class nagradu. Pratite dalje naš YouTube kanal, također na Facebooku i naravno putem foruma i na samoj stranici. Pozdrav! Bog!